Այսօր մենք նշում ենք Win for Education ծրագրի մեկնարկը։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանում եւ Վրաստանում մեկ նպատակի շուրջ՝ բացահայտել ԳՏՃՄ կրթության ոլորտում երիտասարդության եւ կանանց ներուժը եւ ուղղորդել իրենց կրթության փորձը դեպի նորարարություն։ Ընտրված 100 մասնակիցներ հնարավորություն կունենան 6 ամիսների ընթացքում ստանալ արժեքավոր գիտելիքներ ձեռնարկատիրության, առաջնորդության եւ փափուկ հմտությունների հետ կապված։ It is an absolute honor and a privilege to support collaboration between Armenia and Georgia in Win for Education project. The core of the project revolves around empowering women in STEM education, and we are hopeful to see great progress made in more resilient societies, more resilient economy, and better job opportunities for all. Այժմ հերթը մեր վրացի գործընկերներին է, որտեղ սկսվել է հայտարարումների ընդունելության փուլը։ Ոստի մաղթում ենք նրանց սահուն եւ հաջող ընթացք։ Მე მოხარული ვარ დღეს უერთდებით FAST-ის მიერ ორგანიზებულ Win for Education პროგრამის გახსნას დღეს ერევანში. ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩვენი ორი ქვეყნის, საქართველოსა და სომხეთის ერთობლივი გზა, რათა მოხდეს ცოდნის, ინოვაციური მეწარმეობის და გამოცდილების გაზიარება. საქართველოში უკვე დაწყებული აპლიკაციების მიღება და ძალიან მალე 100 ქალბატონს და 100 ახალგაზრდას მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს ინოვაციური ცოდნა და გამოცდილება, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი იდეების სრულყოფა და მათი განხორციელება რეალობაში. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველას შემოგვიერთდნენ ამ ინიციატივაში, რათა მეტი ქალი და ახალგაზრდა დიხილოთ პოზიტიური ცვლილებების მამოძრავებელ ძალად.